paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Nana, mabalin ka dito agdamag. Anya day ta. Adda ka diyam amom dito'y barangay yo, akayat na nga agparitoke, iti agong? Anya? Agpatangos, iti agong. Nakapromo kami ngamin ita. Kasano ti promo na? Buy one, take one. Ane, kaslamayat. Ay, Nana, kayat mo ka di apumintas? Kayat mo asawan. Sana ka napintas? Ay, napintas ka, Nana. Ngam ad-adda apumintas ka, no tumangos day taagong mo. Mano day ta buy one take one ako nam. Agayabak iti kadwak, no nalaka ti presyo. Ay na makalawas ti seminar da inting ije Bagyo, Maray. Wan Maray, seminar na giti amin akakapitan. Iso anawaya akmet nga aramiden ti kayat ko ita, Maray. Ay wala. Ay mayat no awan ni kapitan. Ay kat mapantayuman agbuya iti sine kada kumari tuyang. Ay wala. Ay Mare, malagip ko. Kayat mo kada tumangos ti agong mau. Ada promo itakot, buy one take one. Na, ada gayam promo iti kasta. Ay, ada, Maray. O anya, kayat mo, tadwata? Wansa Ay na, makigtutulakit din inteng. No makita na nagtangos ti agong ko. Pimintas, kunana Ay na, ad-adakit din mainlabkan ka ni Kapitan. No kasta, Nana. Ilista kon tinagan nyo adwa iti kumarim ako nam? Ilistam tinagan ko. Kagawad kwanang kan maribanang. Da kayo ti number 1 dito listaak. Kaya't mo asawan, da kami, ti umuna. Ay katuan Ay na, ito mangus matlaangan to yagong kao. Ay, adamo siguro ag guston to kanyak. Ha? Kaya't yung asawan, Nana. Baak kayo? Apay, dakas ti baak nga agpatangos iti agawng. Ay, saan mo't kit di, Nana? Ay, may mayat kit di Ay na, sigurado makiasawa kayon. Kaanaw apatangusam ti agong may. Maribanang, lumabasak pay. Ay, Maray. Adaman ibagakan ka. Anya day tamaray. Imbaga kadikan kan ni Marikwanang nga agpatangos kami iti agong. Nay, awan pa'y mat imbagbaga na akasta. Ay, katno dua kami. Jay buy one, take one. Ay, siyak nga'y mat. Idi pa'y nga arapaap ko tagpatangos iti agawng. Ay, agbirok kamat iti partner mo, Maray. Makalaka ka nga men no adakadwam. Sino nga'y nga tati makapartner ka? Ay, unay mo't hindi kastoy. Nagtubuki din ti dakkel ako rikong iti agong kaw. Ay, una yan, tilagtub-tubo di tatuktok ti agong mau. Diram usak lang daytoy mawanay. Ay, iba daw. Kaya't mau, tagpatangos ta iti agaw. Tili pagbagamay. Kat, adda ka no prumaw, by one tikwan ka now. Mamati ka, mate. Damari kwa nang kanmari ba ng tagpartner. Iso adwa tamut Ay, jak kayat. Naragsaka kon, dito agong kaw. Tapno gumwapo kamut Guwapo ak mitay. Dandanisan kan tupay akayat atalyawang. Inton bigatan apatangusan da iti agong kaw, Maray. Anya kamutin, Maray. Di nakpainraman mo. Di mangkita kamot iti kadwam, Awan nga rod makitak. Sana kayat ni Badung kaw. Apay ngamin ani Badung mau. Nagado alupap ti agong na dito'y kabildatan. Pilitom kit den ni Badung mau.
Naragsak ka man nga gisalsalapay itili na baam. Wala na natuyang. Oray kaskasa na, oh. Naskan aragsakan ati biyag. Ay, addaman damagakan ka. Anya day tanana. Kayat mo ka di atumangus day tagong mao. Ha? Nay, apay nga ngagsangit ka mo tun. Adda ka di na ibagak amaday. Kasano? Nilakay ko. Iso nga yung sukat na kiti sa balay. Gabutalog papak ka, no? Day talang tirasawn. Wala na. Ay, ag subling nila kay mo. No tumangus day tagong mao. Ha? Ay, ayan na kay nana. Sa dinaw ti pagpatangusan iti agaw. Itangal do apatagusan na daytoy agong tamaray. Ah, ikan? Ay, wen, nana. Rugya kun nga injeksyonan dagita agong yo. Ay, sos. Injection gayam. Apay, maray, mabuteng ka iti injeksyon. Kwa. Ay, kita manje pang injection mau. Daytoy oh. Ay, nagpasit mo't gayam. Ay, kaslamot injection tinwang dayta. Ay, kwa, mayat daytoy. Tamam maminsan lang ang maitudok di taagong yo. Tumangos adagos. Siyak nga rodan, ti umuna. O sige, nana. Agtugaw kan, ta injeksyon akon day taagong mo. Intan ijay tirsina ni Marikwanang. Ay, apay nana. Kano madamati pa nagpatangos da iti agawng. Ay, iso matlagayam anang gado a tao iti tersena ni kagawad. Ala, Intan, sumarunuta. Ay, mabitlaang. Oh, apay nana. Injeksyon akon ti agong mo. Kwa. Ay, nasakit samot. Saan to pa'y nasaktan ni Kumarim Akwana? Marikwanang. Ay, nasakit ka, day? Naait. Anya? Ay, nay. Saan kamot amaawatan, Maray? Nahain alod, Ay, una. baybay ang pailaang, nana. Talaga, akasta. Side effect dayta, ti pan naka-injection ti agong na. Ay, da kami mo na. Ha? Nakalista kayo kadi? Ay, kat ilista na kami na. Ay, awanan ti injection ko, nana. Intun bigat kayon ton. Itangarudang ti kayat may. Nana toyang. Oray inton bigat tanton. Ay, sana mabalain. Itan ti kayat ka. Ha? Ay, kasano da ito yan? Kwa. Sige, ni Marituyang pailaang. Unaam ni Marik atuyang. Ay, emergency ngamin kan kwa na. Pudno ti ko na maribanang. Ay, wad, tasyak kat saan unay. Ay, ano kasta nga rod? Si Kanti sumaro, no, nana? Kasta Siyak, oray maudi akton, nana. Oh, badaw. Kita aday ti agong ka. Timangus saan ka day. Nay, timangus nga agpayso ato yan. Nagpintas akaun badaw. Siya kaun ti kapipintasan dito'y kabildatan. Kasla sa nakamamatay at timangus hinday tagong mo Ay, di mo sagsagidan. Haprusak lang ko Ay, sana mabalain. Sapay nagrugi data imam. Ayunay kamutin to yan. Ay, inkaglutaon. Anya, ibaw na kung ngaglutaw. Timangus lang day tagong mo, di mong kaya tiaglutaw. Ay na, agnerbyosak ngamen. Iso adjakon intuloy tinagpatunderes iti agong. Nagturod ni nana toyang anya, kapitana. Ay, win nga rod. Nay, ison samot di magna anak kapayong. Ay, wan. Nay, apay ngay takas day mo ti pa nagpayong na. Ay, Marituyang,
nakapayong ka, mat. Ay, wun maray. Nagpudo nga main. Ang, na, daitan sa laang mat agong mo ti paypayungam. Uwan nga rod. Apay nga inanatuyang. Dahil talaang agong mo matipay payungam. Ay, ang mga numatunaw nga main numainitan. Ay na, daita nga ro ti pagnerbyusak. Numainitan, malusaw. Ay, sayang pa'y di imbayad ko no kas pangarigan. Ayun, anya. Ay, sanak san nagpatangos iti agong kapitana. Sapay kanayo na kamaininitan. Gapoy ti kanayo na panaglablabang. Kumatangak man maray. Anya ni hanangam. Na, apay ngay akas tamot ti panagsaw maray. Nay no agong ho. Timangos nga paiso day tagong mo. Angam kas tamot ti saom. Mga ho, mari. Ay gumatangak man iti karne asidaon mikin ni badungkaw. Arni tan hinaon yaw, maring. Haanan dinang dang. Ay, sana kung ngagsidsida iti adda bugoong na maray. Tama nga no kontra da ito agungkaw. An-an da akong ti kankanag. Tadyak kayaten nga aglogpap manen to'y agungkaw. Among ka di kapitana. Saan ka nun nga agsida ni Nana Tuyang? Iti adabugoom na. Na, ay, apay ka no. Kat no daita ti paborito na asidaan. Amangan ka nun aglugpak manen ti agong na no agsida iti adabugoom na. Ay, imbaglakit din. Ta sa anak patangos iti agong. Adumot gayam ti bawalan niya. Uwin nga rod. Bawal ti mainitan. Bawal ti agsida iti nabugoongan. Anya pa'y nga tadag iti daddo maabawal. Mayat matkite at imangos na itagong mo tuyang. Takanayo ni nakarne ti sidanta. Ikarigatak ati gumatang iti karnay tapno natangos lata to'y agungkaw. Una, mayat da ita. Tama nga no makasida ka iti may kontra. At dalaki nga ron nga at lugpap. Darasum kedi ti mangan taginaw kan. Ha? Siyak ti paginawan. Alangan mo't asya. Siyak lang nga ro din ti nagluto, siyak man ang ti aginaw. Ay awanan ti trabahom dito'y balay, kasta kaday. Maray, jakmeten maawatan ti ibagbagam. Aginggat kaano ngay akas ta ti panagsaom. Laaw ammo, may. Madinsamot ti pan nakatangos day taagong mo. Ay, amangan no adan na barado nga urat na. Iso akas tan ti panagsaom. Ay, badang! Badang! Apay, agad na pasamak. Ay, dahito agungkaw. Ha? Nanay. Nabangking mo tayong. Ay, naitugtog lang ni Jerry daw. Nagkastoy matan. Ay, sana bali ata natangos lahat na, may. Iso lang, pakanigay, dito nagturungan niya. Ay, kasanon ngay. Anya ti aramidag. Ay, amu ka ang taramidag. Ay, di mo sagsagidan. Kasano nga ron ang maator ka, no jak sagidan. Anom, aya. Street, manakastoy, Ha? Heh. Awan mo, marik na. Nay, nagpakanawan mo tayo. Na. Apay nga iba daw. Awan mo't atalaga ti mariknak. Ay, uray agpakanawan kan agpakanigid ti turong tuy agungkaw. Awan mo lata ti mariknak. Ayan na. Nay, asino ti berberukam tataba daw? Di babaya nagpatangusan ti agong nituyang ka. Ay sos, dayta ti saan tayo nga mo. Saan samot at taga dito'y dayja babae. Saan na taga dito? Untata, dayo laang ka no. Ay, sos kasano nga rodin nga agong nituyang ka, anay tugdaw. Ay ti kasayaatan nga aramiden tayo. I-report tayo iti pulis day taan na pasamak kada kayo. Oo, mamahe. Ay, jakla ko man nagpatpatangaws. Kontento akla ko man ni jay logpap nga agungkaw.
Isumot ti kunak. Uray yak, uray lupapahon, basta makasao ang alahayaan, naraghahon. Ala, ipaatur tayo dagita agong iyo, itinalaeng a doktor. Ay nanakwanang ken nanatoyang. Saan makita ti kinapintas itinatangos nga agong, no diket iti kinasayaat ti ugali. Ala sige! Ditang tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joker Anas Basit. May sapay asagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito yung estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangag.